马可福音第3章もいわほいむむと該当をイエスドイツをパンと地域州もゆえみみおもそにとえむつしパンともnot funge bu fa fe ai di o Yesu tena na ao to tomu no tama songo homo anso kunichi te ko pe di pungneni o Yesu isi mi usni to Yesu omo yue mi o mutsushi chi zo ho yainza yatsu ta tu chutan isi chu to zoshi o botongon usna no anso kunichi mio maine no na hia esvutu to hori chu to beis no hochie no beis kuzkuzo to usnu no nso hochie no akuzkuzo non so mo atsu ho te ya mo deus no o Yesu ho miu kukuyungu o tohunshi mo no mio tamo mai chachi zo ho natsu mai chamo tomuku tosu o tohungu isi chu miusni omo tama zongo chi zo ho yainza housneni si mutsu neishi housneni mitsu yuo veumnu o mutsushi nemitsu yue foto kai to omo biochi zo farisai zuosni yu tasvutu o herote to Tousvutu te eine nuna te hia miusni o Yesu ho opzoza. Chi mo mongoi to o Yesu hoi o tesisi ho uhto askiti to tupune Galilaya. Botungonu chicho omo to o feihini emo botungonu chicho mo mine Galilaya Yutaya Yerusalemu itomai apihana ne Yorutan ho ine tairo ho iomo sum une saitong chi mahohosa ho esmi homo bibimi to Yesu emo botongon chicho mo maiza hoi he tatsu hina oshi hioa chi atsuchu chi hioa to Yesu chu ang botongon ocho isi chuchufni to Yesu o tesi ho yain ayotsuneni no te zonchi okono apang chi tehes a skotva oya tamo botongonu chicho maicha ho isi so poa yov o omo botongonu chimo tama chongo mo atsuhu yue usnu omo afu u tama chongo chicho te mewa soto Yesu nei heaiti to isi tiopino auku ochicho chu otsungu to chuto Yesu mo zo homainza zo wokoto hamosu isi euchi to Yesu ho euto taveia o tepa eusvuteneni zo sia eiachi susan mo bohsifo to zonchi chu o Yesu isi eteona to tu chusi o tashi akoeva no tithachicho chu achuchmu ho mo maskuwe so chicho oishi epeia to Yesu pasito o toh ausnahe isi miusni hoinza hos o epeia mu temu asungtsu no upua yaeza popeos kunamu pa uefo ho psoyas kitai temu ya tonu no meobango no hichu oishi epeia to Yesu chimo maskuwe so chicho zo Simon isi ivhatos onki to Yesu ho pa petelo okoto sipitai chi Yakobo ho o ohaesashi chi Yohane isi ivhatos onki to Yesu ho pa panniki o ausnashi zo mais a moi hotsuna yu ausnashi chicho Antole Feli Patolomai Matai Thomas okoto Alofwe chi Yakovu Tatai Simon to Nessinto hoi omoso atavei himhohioa ho pieni o Yesu chi yuta chi zo kareo 20nemo maine eto emo o Yesu mioiva ho botongonu omo uech uchi cho atsuhu no te makon a tiv ohu bon o Yesu ho o tesisi ihe chohivito sono emo to Yesu emo
maizaci a ausna. Yuafoho uja potani o Yesu maiza panto mo mainza mitatsu eunchu. Piochi mo mine Yerusalemuchi dematso hio seiso ihe ainza maisi tiopino pesipuna taini. Mita noyotsu no honte no hitsu ho meo bango no hitsu. Isi eusnato tuhsu to Yesu emo maiza chitso boemito epo usaho heainza. Teno peri peo bangano satana satang emo sono pung hochi e ububai watea tu bivoh e pungeni. Emo sono emo hochi e ububai e moeni atea tu te auz ozo. Maiza ochi hia baito. Hochi yachi e ububai na pung no satang. Wana te bivoh. Tu te papayo na atavesi. Ukachi te me de yimumu no emo no maotano ho tiingi no yupasusi. Te siahtao te awevan a sio eisi e maotano nian te situpe dei tah teop utsa na matsutsumata emosi. Te uenoa umta eisu tamu. Ina lafu a hioachi kuisi tatso ho ina la boevovoyo chie e ten a pe dui peteongasa. At ingi o la boevovoyo to seire ichitso awisi sio ate a tape di peteongasa. Mai chai eisi meamji zo awisi si kuisi. Hoisi e to Yesu eni mo maiza pantomo mainza chitso isi tiopino aukuv o e feangosi. Sansu i nemio motsemu ho o ino hoi o nanatot o haesa to Yesu. Mo eats uto yafana ho psoemi to motsmoho eisuvuta to Yesu. Einzai he utia iti o Yesu. Botungon omo sukukuyungu to isi eoni to Yesu chitso ihe e vaha ho einza. Oe mo eats uta eafana o inosu hoi o nanatot o haesasu te bibimisu einza to Yesu. Siana ino siana nanatot o haesau isi mikuyung vi emo no kukuyungu chitso einza. Temo aiti emo maiza chitso aeno ino nanatot o haesau. Namo afu me ofei nino amo upepe atsue no nat o haesau hoi no.